He whakaiti noa I te mana o ngā tāngata o Aotearoa, me tō rātou whakaaro nui kia papa tū ānuku. Koe rā te whakahoki a ngā māngai Māori o te āpitihana, ki ngā kōrero a ta Gordon, tā huhu rangapū o te uepū mō ngā umanga karimaina o Aotearoa. Hei tāna kei te mūrere noa te āpitihana I ngā ngākau o te iwi, kei a Kingi Kiriona ngā whakamahuki. E mea tia ana koe nei tētahi o ngā hīkoi nunui rawa o roto o Tāmaki Makaurau. Ai rā nei he tohu I te nui o tō tātou aroha ki te taiao, ai rā nei he tohu here me noa tātou, a ko te āpitihana te he parapai. We should be taking a look at these issues and not just dismissing them out of hand, and especially under the guise of a whole lot of emotional tosh, which I call emotional blackmail. I tōna tikanga ka kati ngā tāpaitanga kōrero ki te kaupapa karimaina a te kāwanatanga a Pōpō. Engari kua whakatārewa hia tērā I te nui o te hīkoi, me te kaumā whā mano o ngā tāpaitanga kōrero, kua whakatakotohia kētia. Hari te mea, kino ana mātou ki tēnā momo Pākihi, ara te hau kerikeri, engari kawarau e mahi ki ngā whenua pērā. Wera momo whenua I whakapūmautia. They were saying that these places belong to our kids and our grandkids and that John Key does not have the right to take them from us. Engari koina tētahi o ngā pōhehe e ai ki te minita mō ngā take karimaina. Our proposals are to open some land up for consideration and exploration to see if mining is a potential. The suggestion that we're going to simply dig massive holes all over the country is completely wrong. Either way, exploration, just looking, involves destruction of that environment in some form, damage to that environment, and a level of industrialisation of that environment. Up north, we've got 12% unemployment, where there's a huge population of Maoridom who not only have very significant fisheries resources which could be cultured and creating jobs for their people, but also significant minerals. Hei te paunga o tēnei marama paua I te wā ki te iwi, ki te tuku I o rātou whakaaro, mō tēnei kaupapa. Kingi Kiriona, Te Karere.